Hukum julu-julu, ya, memang kata petiap. Yang ditulis di dalam kitab Hasyiah Qulubi. Far'un Al-Jum'ah mas'urah bainan nisa bi an ta'khudhal imra'ah min kulli wahidah min jama'ah minhunna qadran muayyanan fi kulli jum'ah aw syahran wa tadfa'u li wahidah ba'da wahidah ila al-akhirihunna jaizatun. Ya, kakak selesai ini. Ya, artinya apa yang boleh. Quran disampaikan oleh Imam di dalam kitab Hasyiah Qulubi. Nasabah furu' cabut hukum. Ura Jumat yang biasa dikenal oleh urung-urung inang, di mana sira urung inang gecok daripada salah sira daripada jamaah, gecok kadar tertentu ke julu-julu. Uranya Jumatnya cok le mi pulin. Jumat ke le mi pulin lain lam. Fi kulli Jumat, 3 Jumat 3 yang biasa yang terjadi. Au syahrin atau 3 bulan 3. Wa tarfahu li wahidah ba'da wahidah ila akhirihinna, dan gejok kurung lain sampai selesai. Nah, kami mana nak agak jaizatun, hukum jibo boleh. Nah, harum hukum jibo boleh. Tapi kerbun pakai julu-julu itha. Sah cik. Kerbun dapat tapat dengan julu hana masalah tak. Yang hana aja ke kerbun bajan. Buat getanya bak kantu, buat getanya bak rumah itulah. Apa lumo tamu rempeng heplo raw. Apa lumo tamu rempeng heplo raw hana aja kerbun. Kenapa kan paling lo apa lumo bedum? 7. Nyatanya heplo tu. Dapat tahu anu mek SMA kapale mandum tapoh ikula tapi lumo 2 po. Anu mek kula leher toro je ke kerbun. Ha. Pocit nafahlah. Nah, terus berkah apa tu purafah lagi purna awaknya galak ke kerbun walaupun secara hukum hana je kerbun. Kenapa kan? 5 pedembah, pedembah urang. 7. Ya. Ya. Kurang apa pertanyaan nih, tunggu tanya dulu. Tadi sama dengan julu adalah hukum jibo? Boleh. Ka. Cincin kalang lop. Tatari tajuk peng 3 tajuk peng heplu saribe. Kemana? Sirtu huro dapat tahu merupak urung tirau. Tiap sirtu huro cuk le kurung tirau 5 juta. Taruji peng merupak banyak betul 5 juta tiru. 5 juta sirtu. Yang sirtunya cuk ke urung mat peng. Nama masalah. Sirtu ribe ke urung mat. Nama masalah. Hana masalah. Mana nak talimain dengan? Pinaya. Purakan ujurah kau nya hana masalah. Lamiana sampaikan hana masalah. Hana masalah sebab kan gero-gero tepak. Kan gero-gero permainan nyan kan so yang merpok pun lah guys. Pakon dah pegang hana masalah mi Cina dengar. Pakon bak masalah ni kena gero-gero cit. Cerita benar gero-gero kan cit. Je yang gero-gero dadu. Menya gero-geronya dalam kitab. Tas contoh hadis Nabi. Getanya geyo utamakan azan. Sehingga tu sampai ke sunat bergalak azan menyeperle gero-gero. Karena on ke kurga. Mudah ke harum jingan hanya gero-gero. Berhagi yo gero-gero. Urina na promo tu contoh atau 2 po. So tanang mai kalinya musafir kan geyo gero-gero cit. Mulai gero-gero ini ada masalah. Yang baik gero-gero bak permainan. Karena pakanji adalah kahmin tebak-tebakan iwo kepada unsur pape hote dalam permainan sia-sia. Nah pertanyaan ni teku menjana teku tanya langsung. Hanya hana nak tapi yuk.